la fai aureli. Hey, 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 hey. He ole me sili wa tatu toi feiloa I foi. Feiloa I bau. Ia, feiloa I foi ma outou. E leisi foi fa poponga o tatu proklame o Lau Palota o lo leo e pei ona iai lona vaenga se fut male fitu nei. A o tatu iai pea ile vai sala hotel le olo tu ina tuai le tatu proklame a vatoi o tonga o talalata mai o le tulanga o ngā luenga whaanga solo ale official commission of Vaega Palota. O fea lava e maua mai ai le tātou proklame nei, o le ale au nanga o lo e maua mai ai, e peia o na te mawhai pea e tōlo lawina, e a au nanga SSAB o lo mawhai o na mai mo i le tātou watunuu. E le tātou proklame o Lau Palota o lo leo e iai ia le itu lau o le tātou ofisa, pata seba le itu lau o le malo, ia o le au nanga foi a le WT Media e pei ona iai. Ai mese lau nisi o tātou whale televise, o lea ua mawhai foi. Ia ona whaasara lau wai le tātou proklame nei, ia le I lātou foi ma paanga masani le tātou walata le TV Iva, ma I lātou foi e whaafonga, ma mai moa I le tātou walata le TV Lima. Ia lea la ua mawhai ona e whaafonga mai ai. Lea la o nanga le nai te maua mai le tātou proklame, lea ua umona o whaatalo whatu e whaape atu, ma lola wale soifua panawia. Whangasalonga o le tātou proklame ma le tulanga lo iai ngā luenga, o lo whaawau le ofisa o le Commission of Vaega Palota I le botele I salawhai. Leo lo o whaapeo na whaangasolo ai, ia le tulanga lava o le ngaluenga resitala. Ai meise foi o tonga o tulanga lo iai ngaluenga, resitala le tamai e pei foi ona iai, whaatalofa la. Ia I company o lo lango ina le proklame nei, ua mawhai ai, o na whaawau pea lau silasila, ma lau whaafonga, ia le pūlenga ma na whai ngaluenga a le company a le SSAB, ia whaafitai mo le lango ina le tātou proklame. Ai ofa lo fatu, ia whata se man pūlenga ma na whai ngaluenga, a le Vaisala Hotel. Ia le nei o lo tu ina tuai, ia le tātou proklame nei, ia whaafitai fo I moleanga le mai, ia malango mai, ua mawhai ai, o na whaafonga le tātou watunu, whaafonga paanga, sa moi e tunu I whafu. I le proklame le nei, ma mauai le malama anga, ia I le tūlanga o ngaluenga whaanga solo, a le ofisa o le komisi o Vaega Palota. Le nei lava enga o le tātou proklame malo na whaawawina, ia ua se e atuai ia le tūlanga sa mori mawina ai le itu malo o ala tau ai sifo, ia le au fiai tu futa foe o le yafu falilima, nuuna le iai ina le iturena, ia le ua o iai ia le ngā luenga, ia mamuri tai ia lava ma le tātou proklame nei, o Lau Palota o lau leo, ia wai fuile vai ngolo iai le laf itau whaasi usiunga, o le motu I nei I salawhai e pei fo I ona iai. Vaenga mua la lea la ave I lau silasila ma lau whaafonga. I le tūlanga fui o lo iai ia, tufta fo le la tātou mo iai. Meise, e o fina ngalo whaalea fo I o I la tau sa maua lewa noa, e tala noa I lava I le whaanga solonga o le ngaluenga resitala. Malo la tau I loa I le tāua e a lai ona resitala. Silasila. Ia, whaafekai I lea kua. O lea ua kākou lau lua fisile wha. I lo ngā lofa ma lo ngā nganei. Ne fo I ua kākou mā fuka. I le maoka o le whawhenga inga ngei. E whakasai ku whakafoe. E sua I le sunga ia ala paki ma le wharekua o le whawhenga inga kaua I le langi. E fia iu soli I mangisa. Se ula ma le I rupokea. Ma le alo le lilo mai awa. Ia o se la la whanga. Ia la ka iei whikalainga le moe mausu. Ma le mamalu I le ala kaua. Lea ua mākou wheiloa I le alofa ma le anga leo le kua ni ngei kai au. Pi ia le kua. Ua kaulau o le wha moe moe. Le kongu fōi e le koe pō malai ni ngei kai au. I le seko wha sa liu maka oko le pa ia o le ofisa ma le mingisikao o Vaega Palota. Ia o le ua makanga solsolo mai. Le ua ma peilo ai foi ma le whiunga ia vai pule. Ia po le whiunga foi le seu mangkafa. Le ua mako kalkalango ako nge ia fiafi ia o whale kuama soangi mai. Ia o mangur wha mo le ofisa ni ngai aso.
O le ale tūlanga fo le peo se whawhita uli i tātua whionga. Pe a kau ki inga luenga o le skala. Pe a ka penga o la se whawhika uli ke le e kau i le mafu whau i le tūre nei o le tātua whionga. Whawhikai se mo kawha mau le whawhisiki. Ia wa e si la fia foi le o langa o le Samoa. Ia. I le se whainga ka. Whainga o fia. Ia e pi o le mea foi le o le whakua kuai ma. E o mai e whai. Ia o mea e o le whakingo a wale le whainga paloka le aku. Le kauanga o mai uma o le fo o whainga o fia le o mai o le ofisa i kua ngi wai kauma maho fi onga. Ia pi o le pulanga. Ia ai pi o le mea ngā le whakua kuai ama. Le pangoa le lau mauka. Wa le whainga fia ngā leo mai a. Ia a whainga i o ia pia ma. Ia pi uko e ke leile kupe alu ma. Ia le ua whawhaingo fia le ofisa. Iwo mai ai kua ia fia anga ma. Mai ku malo mala la whanga i whakingo e ngā ruenga whai. Ia ok, whaftai le uma le ua maua ia le awanoa. O kaso e fo i le tātou porokala. E bisi o le ua mai o ngā ruenga risitala i nei si o tātou i tū malo por tātou no fo. E mai sau whina ngā rofa alia i le ngā ruenga le nei na ua i loa fo e o la whaapea o nanga i mai tua ni le ofisa. Ia malo whaftai le ofisa malu fu i le TV. Ia mo le fu i whaftai a Samoa atoa. Ia e le ngata fu i leo le tatou atunu i le palemia me kapeneta wa e fu i se whina ngalo. Ia awa fu i ia le whaamoe moe wa taunu i le aso i tono le ala taua. Ia e elo mana tue taua tele le nei whaamoe moe. Olona taua ia te au. Ia awa i mātou, e whaisi mamau le mea mātou te nonofo ai. Ia o nisi fo i o matua tau se mātou tua. Ia e le mawhai fo i o na uto o vae atu i lātou i se mea mamau e whai e ia. Ia le wha moe moe, a olona tāua le ia te au. Olona tāua le ia te au ia o le auto o vae mai nei. Whai ngofia ia te i mātou o na mātou o mai. Whai e ti le i se tupe alu. Le ai foi se pensini o stava le wai fai foi e mo ila ve fai tava le ia fai si mama o tele o le la fanga i te o mato o atu mato la ve i tanga mo tele yo o atu ia pia ia mo fa lo lava Ma fa fita le wa eta o tu langa ta tu fai si mama la se foi tu foi pois tu ala lo la so foi tu langa la wa pando e me se nei o yo ta to wi i o tele halwe ina e fa yo na fa o ngare va no le mo tu langa fu o le Turanga tau mamau o le le avano le mo mil office. ia faftai mo le fafsili faftai foi mo le avano taua ia te aula vai e sa aula vai ia fautuanga fa atina wa mai le malo le avano nei mo i tatou i le mawhaina au te o va atu me mau ia e tau lawa na su mai uma au mai lo pep whanau o lo tus folau ia au wale whainga o IT Palota. Ia ele ngata foi le o la tau mo foi ele listal ia tau la mauna fa nga pe le taimi o fa mai mawe e nisi foi o so matuanga ne ile auto va mai au wale fa moi moi ia e fa nga ia va not tau ma va not tau Na wa e mai mo le tu tau tiro te isi va pe la ngo i vai sal. Ai pe o le siu le lasa ia le report ile sa tu inatu pe ona e mai mo mai e tolo la. Kai ola ia kufka foi ai fa fitai o foi da ho ola vai ele tatu por kolabe o ia ila o nanga ale officer commission Vaega Palota e ala ile ngaluenga resitala se resitala ila to o lo ala la fo i tu o le motu tele nei ia me se o lai tu o le ala taua e pe ona iai o wale ta wala le na fa dia fo i ele tamasa mo le no e tala no mai ai i o fo i o le felo tu se le kalesia e fa ka sa tu ta foi ia matofinga lava o nga lue ai e nga luenga le nei pei ona ia faalia na ia ta ua faafitauli o nga luenga nei a ta o nga luenga restal le se ta ua faafitauli lava o bola tu o le tau mau le tulaga foi le ma le faiga tā ona feo ai pe a ta u le nga luenga restal al ofisa o le komisio Vaega Palota o le ala ua anga ia tu ilo la tu afionga ia pe o le ua o la tu ta ua ia ua fo ia fo na faafitauli ia la tu pe a tau malongo mai o le afanga solo mai ia le ngaluenga resitala pe o nei tala ia le SSAB le fa so ale malo le atunu
Ono o ngaluenga o atu. Ia I afioanga I tu malo ia tasi pe ia foi ona iai. La faia le tatu malolonga tatu wasiasi fa atasi ma e ave ia lau mai moanga I le tulaga o faalau iloa ale company ale SSAB. Ai mai se foi ia o vainga ese I nei I le Vaisala Hotel e pei ona iai wa e taua lava lau silasila iai ona tupu leo le manatu tatu wasiasi le Vaisala Hotel. Usi mai iai lau silasila. Ya, whaatalo whātu ia I nei salonga le tātou la SSAB Big Store Savai. Le la tātou asiasi atu tono le tātou whale. Lo I tuanga wale, lo iai leo so ia whatu, le tū leo tātou kesia, leo so ia maa, le tū leo lo iai tātou snacks, whanuinu, ia mamia whapena a wāfo ia le whonga tau mawhara malo le tātou mo teles la whainei. Oua tu la whale, le tū leo le tātou display, tātou olo whapena nalo le tātou special, ia lo I tū tamutau, o le tātou le tū leo stationaries, a solo mai le si tū leo le tātou coffee center, lo iai mai ta ia Amanda tātou se vai tele tātou se vai fa iai lau filinga ia le tu le tātou electronics ia fa pe vo tātou TV na luenga le ele ia lo mau tātou vali SS le tu le tātou appliances ia mau tipo tiwila sandwich maker o le deep fryer o le blender ia o le fry pan vai ngale wideware mau tātou pusa aisa tu I so se size mau tātou pusa aisa tātitia pe na ia fu tātou musingi tā lava ia ma tātou o ngā mukesi nei o ngā muwila leu sona ia pena mau tātou moenga tātou alunga momi ia le tu leo lo mau tātou school uniform Samantha ia le tu me tau fabrics mau tātou mo vau pane faile papua sei tolo ia mo ma tātou whanga vau le tūlo le homeware mololom tua ia maua tātou kasinipu ia so se o loa awale kuka lom tua ia mai taile ia saina sports mea taalo ia o lo tu mai leu so na ia tuli ia male tu me ka wa whanai ngaruenga safety ia o tonu na tātou potul nei o lo iai tātou embroidery ia au vaenga na lo whapenana ngā rue tonu tātou whale mai ta ia potoae ia maleuso matua na ia whale ia o lo mwhaina mātou whaatinoina fo I vaenga lea online shopping o mwhaina pei whafole o loa ia ai piki nei whaingo fia I fo I mo I lātou o lo au mau ia tunu mbao ia o se tam whainga na wale whairoina fo o tātou ngā ruenga nei sa la whai o loa whapenana mo tono tātou whale. Ia I le tātou SSAB Big Store Savai nei. Manuia laso.
Toi foi bai le tatou polokalame o Lau Palota o Lau Leo. Ia, toi whaatalo whaatu foi pia whapeo o e le paanga o le whato ai mafuta mai le nei teimi o le polokalame. Malo, ia, e le ai lava se le anga o le tuai ona e mai mo mai. Ta ua ia foi o isi wa ainga ia la ave ia ilau sila e le nei foi vaenga o le tatou polokalame. E pei ona iai awa le foi o le ave lau sila isi o i tu malo o lo iai le tatou ngaluenga. Ai mai se o i tu malo foi na ia o lo o la iai ia le etu le uso ia li o. Ia matama whai atu ina mai ia sina tala lata mai. Ia wa lau sila ma lau whaafonga. Lea la sa maua le whesota inga mali o i vaisingano lua. Ia vaisingano lua le olo ia fio anga ia o sa taua, whangasa, ma papa sa taua. Ai o sa taua la le whaatino ile ngā luenga. Ia lea la ua whai ese malo lo ngā le uso ia li o ina. Matu ina mai ai tātou reporti. Malo seu, ia au te manatu o lea ua mātou i nei sa taua, ia i le polokalame o Lau Palota o lou leo. A lea ua mawhaatasi ma le tō whine ia apau na masoi. Ia whahali fo i so no whine ngalo e tūsai ma le ngaluenga le Official Commission o Whainga Palota. Ia o lea fo i se tāua, o lea fo i se ao ngā, o lea fo i so na langona. Ia i le tūlanga ua whaatino le Official Commission o Whainga Palota, le ngaluenga i nei i sa taua. Ia a Paula o lea so wilua i ngaluenga o lo whaatino te mine i tatou o whionga. Ia paftai te rami lava noa. Ia elangona lava le fia ua whapena ona whaamaya ina le restala. Ia o le taimu movo nei ua restala i mo Whainga Palota. Ia elangona le fia ua mona whaamaya ina uma ia tūlanga pe ona awai mai le ofisa nei. Ia whaamaya ina restala. A la se tāua ia oe, a la se tāua ia oe o lo tusuma ia whaatino lau restala ia i le. Ia, e tāua e te au ona ua o sila fia me tauna tā pena ia i mo le restala pei o le au maile o le pek whanau ma le ia ua fia ua whaingo fia i fo i langa luenga le ofisa e whapea fo i o whaingo fia i le whaatino ina le restala ia ua whapea ona mai ai fo le restala ua pi le ingoa le Lau Palota. O lewa e sauno mai o lewa mai ona whaatino lau restala. O la se la ngona ia oe mo le anga i lumole. O lewa e sau mo whaatino lau restala ua mai a fo ina whaatino. E whaingo fia le tūlanga o le whaatino ino lau restala ina ua e taunu uma i le ofisa. Ia, whaftai lava. E whaingo fia mea uma pe a awai mai ma le pepa whanau o le IT whamaunia. Ia, langona i fia o le te ese po le se mea se sala po se o lewa whamaya ina umai mea tau restala. A lea fo e tala no mai le sala. Sa ese pole po se popolenga ia oe le tūlanga leo le whaasala o e pe a e le restala. A o fia fo ina e mauai mai lea. Ia, o wa sa whaapea ona mauatala e whaasalango tangata e le restala. Ia, o a ua langona le fia o whamaya ina restala i le to ese pole i se sala e tongia wai e tele tupe alu i le tongina o sala. Ia au te manatu lea ua mai a ona whaali fo le whina ngalo le tō whina ia a Paulo Masoi. E tūsa e fo i mo le tūlango le nei aso ia maleanga i mai fo i whaatino ia le ngaluenga fo i le touristala o ia e a vea matangata Palota mo le Whainga Palota lua o luon. Au se fianga sili fo i le ia te ia. Ona ua mai a ma whaatino lana restala mo le Whainga Palota. Ia ua alofia i o ia mai le tūlanga o le whaasala i le seleni e lua whetala o lono wing. Ua whaisi te le le seleni pe a whapea te le restala. Ma se tu alalo fo i le nai le mamalo se o tātua tronu. Ia le tūlanga foi e te tau lava ona e suma i e whaatino lau restala ia au foi i te whaatali se i sau ai e whaatino lau restala te suma ia oe ia le tūlanga o le whaongaina o loa wai atau le fua o le aso whina ngalo e tu sai mangalo ngol nei aso o le a foi se tāua ia po se au ngā foi mo oe ai o le sui o le no i le ngaluenga le Official Commission o Whainga Palota o whaatino o le aso langona le fua. Whakakai lava mo le awanoa. O se taltonunga ama se wainga matamai o ki kiro hoi ai ma taula i elwa ai. Ia o se whainga o fia tele ua whaatino e le Official Whainga Palota. Ona o le memomua o whainga o fia ona whaatino i tua i awhio anga manu.
ia e whaatino e nei whaamoemoe. E reira ka wokanga kai o sa longa po Apia e whai e nei whaamoemoe. Se awala lea ua whawhaingo fia fo i o na o mai tangata i nei. Ia mo mai fo i al mako i kumaro. Ia e whaira ko ai ki pāroka ma mai se angai kanga ka hoia ma kua o whainka o ngā malanga i ka avale. E whaakingo le whaamoemoe a se whaingo fia kere lea mo mako i kua ngei. Ia se awala fo i ua maua o mai kanga kai i kumaro. Nga ia pāroka o makaka. A se whainga lei kere lea ua whaakingo al maro. Ia le fo ua mafua ai ngai aso. Aftai le fua le tūlanga la le o le aso so wiloa i le ngā lulu e whaatase fo le Official Commission Vaega Palota ia malau matawhai ioi fo i o loo whai tonu le tātua o whiang. O ngā lue le nā whainga pe le o le leina whaatinonga o le leitu. Ia whaakai lava o se whainga le lei kele ma o se whainga paanga fo i ale maloma purengu sui ngu o whianga mangu. O lea so kau au le lei ma so longa lei ma tau pikola au i le lango fo i mtanga luenga so se mkanga luenga ia me so ngi mkanga luenga ua whaakingo le so whaamoemoe ko hale lei ia ma le whaakingo ngal makonga luenga whaapulengu. Aftai le fua au tamanatu o lea ua e saunoa le tūlanga le vā whenga iai o le tinama tamai tai foi ia ma le Official Commission Vaega Palota. Alea so wiloa. Alea fo se ngā mō le tātou i tūmalo atoa mō le Vaega Palota lua o luonu. Kafka ia. O lo wakari ko ngunga o le makua le ia le Vaega Pahanga. O le ngaluenga foi lea e lai o ngā mga omia mako pulengu. O le soangi le ngaluenga ala whai pāroka i ngai whawhaingo fie mo ka ngaka ia maua umakaka. O le ala foi lea lai o ngā mako kukua ai. Ngai ia maua le ka ngaka e ao ngā pāroka. Alea lau mātou whaatasi nei ma le tua whine ia lima sene, i e whaahali fo i sona whina ngalo, e tu sai fo i ma le tāua o le ngai mai e whaatino lana o le stala i le motor ngaluenga i sa taua. Lima sene, o le asa tāua ia te o le ngai mai fo le ofisa, o le ua mō mai fo o le ofisa i nei le awhianga nei sa taua. Ia whaptai tele lava mo le manoa. Ia o le nganga ia whaptai tele le avanoa tāua lea. Ua mawhai e outou ona whaingo fie le tūlanga o le leskala inga le o mākou i pāloka. O ngā e whainga tāli me le o le whewaa. Ia e wako e sue mai. Ia e alo fo le kupe. Ia o le mea ka ua ia ke au ia. O lea o mai i whangua. Ia i ngō o mana la whanga e whailenga luenga tāua lea. E pāua lea o le tāua i lo tangata. I le malesi tūlanga ia o le si tangata le ai se pepa whanau. Ia awa whaataua ina le pokalame lea. Ia wa mawhai ona lo e whai le pepa whanau e. Wa e mana o mia i le sitala ina leo o tātou i le pālota. Ia malo ngā whaalo alo. O na le sa saunoa lima sene le tūlanga leo le o la wai atau. E te taua ai loa le sau pepa whanau. I te sua o i lau selen. I e whaataua i a pe totongi e lau pepa whanau. Ina e anga i mai lea e whaatino i a lau restala o le sao lea lima sene. Ia, e sao le lei lava lau whaafisili. O le tūlanga le nā, i le nofo malama i o tātou nei le o ieni pepa whanau. I lou lava i e tatau lava o na iei sau pepa whanau. A e mole mana o mia i le lesitala ina o le tātou Vaega Palota. E tatau lava o na e sau sauni i mea lava nei. Ia, tali atu le nai lau sunga ma whaptai tele. Ala se langona ia te oile masene. Langona lau fia na ua mai ena whaatino lau restala ele ofisa. Ia, sili o na whaptai tele lava. Ia, whaptai fo le alii. O manoa lava e saunia le alii mo i tātou. Ia, o la alea tūlanga. Whaptai tele lava le ofisa mo le whaingo fie ina o le stala ina i mātou i Palota. Whaptai tele lava mo le amanoa. Ia, lea ua tau whaafonga le saunuanga le tua whine ia lima sene. Ia ua ia whaafatai ai fo i le tūlanga o le whaafaingo fie, lata. Ia lava tāpena fo i tāpena ngā le Official Commission Vaega Palota. Mō le Vaega Palota lua o luono. O melena ono mātou tu alalo atu, whaamanatu atu, ma malo se o tātua o whianga. Ia, o whea lava no whanga o lata e fo ia te oe, sui fo i whaatino lau restala. Ia ma watu fo i pepa i mana o mele ofisa o le pepa whanau, maa se lai sene. Ia e whaamauni ai, oe,
le leseni avta vale ai tia onga ai ti faingaluenga pensione mle nupifa yo ai tina e mna mia ona ai tia i le pepa fanau ai a fai fo yo yeso passport o lo hea onga ye mna milo su atu moe ia fa se fa i male matai ia su atu ma vatu pepa matai wo fa maunia fa tu la fon ia fa tino la restala fa sim pepa mna mia ai mo le tai milinei o le la tuina atu le tatu fa sa longa ile uso ya seu mo sisi fa opoponga. Aftai lava alio mole tatou reporti la tabaya mai se foi fa tara doina o le mamalu foi o le afio anga o sa tau o le sa mafai ia ona fisiringia ele sunga ya alio fa ali foi o la tau fina ngalo ile tatou proklame e pe ia foi ona yai lona tau le na pe ia ona tama fai tala noa mafai lo atu ele ngata ina ia avela usila sila o fea wo yai de proklame fea le nuu lea fea le itu malo lea a wafi da ngalo faalia o lea no va inga o le itu malo ta wole na o le tatou proklame nei o Lau Palota o Lau leo ia mawhai i lava ona e malama i le tūlanga ua o ia i le tatou ngaluenga ina ia e fesili ane o fea ua o ringaronga resitala o a fea le matonu o a fea o mai iai le matou i tu malo a le te maua i le tatou whaasoa ma le tatou proklame le nei ia e pei ona tau mawhai ai pea e muri tai lava ia i le tūlanga o ia i ngaluenga e pei ona o mai iai i salafai nei le whaangasolonga o le tatou proklame le nei le ala a tatou wāngai whaatasi foi mau i tatou malolo ai se e sila i le tūlanga o whaala wiloa a sponsors o le tatou proklame e pei ona iai ia i salafai nei e meise o le Vaega lona se furufitu le nei le aufi ai le company le SSAB whaatasi ai ma le wharetari malo a le Vaisala Hotel i Vaisala nei. Hi, love. Mami ako ang school team. Kanila fa mimingin me le maruru re. Kalo fai. Hi, Daddy. Ala mo wala kami kingai lao. Le fai ama se kanga me ama ko oval o pisi. Ko ala nga kimu me alwa yaso len ki ayo o mani va yaso. Ye se yora la waso afo la kure la fox ku te va ka wes ko masing. Ore ma ko pisi ama ko ni mele ya ngai. Se la ma ko esi lo ke lo ele me fo la sap le fai. E ma fai nga pe nga. Ai piki i. Yeah. What do you think? Te fere le vonga we o ko ngai Samoa. O le online service al SSAB ua whaingo fia ona whai matatonga i whaatau mai atunu mamau. E se whea ilo taimi, mai sanga le muai e te le tau walu se wharetupe. Ona alo susuma i lava le SSAB, na wha maumonga o loa na whaatau wina e whaanga yo iai le online team fofuanga mo oe. O le nei wha maa venga ma o loa, e moa uma pe ai asiasi tuatusi www.ssab.ws. Wa piki ko whakau. Aya, le wo i le fale. Ola nga me foi upau. Ia le fo pa uma TV. Monizo vam talanga vala au mai le lua fitu wan wono o lo message mai la mato Facebook page. SSAB, simply the best. Le toi te riu mai o le tatou proklame ia o whaalawiro ese na le company le SSAB e pi ona langolango mai le tatou proklame ia iana fo i whaapitoro o whaapeona whaatino ia ma abatu wai le visosoani ia i malu fo i ona paanga ia po le tatou atunu wai mai se ia o le tūlanga lava o ia vainga ese le wharetene malo o le Vaisala Hotel o le tūlanga lava ia i le au te lenga o le ngā luenga e pi ona iai
le sa e whaafonga ma e mai mua mai iai le tūlanga o loo iai. Le whaatau no wina o le ngā luenga o le toe resitala ina o i lātou wanga vaa e resitala ia i tū mālo nei ua o mai iai ia le ngā luenga. Ma mai fina ngalo fo i lātou sa mawhai o na mawale awanoa e whaasoa mai iai le tātou prokolamire nei o Lau Palota o Lau Leo. Ia ma le whaamalosi o loo lātou whaamalosi mai iai whaamanatu mai iai. Ia ai mai se lava o le whaamanatu māsani lava le e watu o le tātou prokolame. O pepa e mana o mia e pei ona iai i tū mālo la ia le i o atu iai ia le whaangasolonga o le ngaluenga le nei. Ia ele leila fo ile mai tau mai. Ia ma mai tau le lei. Ia le whaasoa, o whaamanatu o whautuanga o loo tū inatu. Ia mai se fo o le tūlanga o loo te pisa pea e le tātou prokolame. Ina ia whaingo fie le whaatau wina o le tātou ngaluenga le nei. O le toe resitala a wā a toa uma i a pepa ia mana o mia ofisa e te sumai ma oe whaatino i lau resitala. Whaingo fie na whai lau resitala. O na e toe anga i lea ai whaingo fie foi. Ia mo le ofisa la tau i le la tau ngaluenga e pei o na whaatino. O lona le lei o le teimi le nei. Ia ai o le tiro lava ia o le teimi e alu ai o le tangata. Vai ane le whaafonga le atunu. O na o le le a toa mai o pepa e te sumai ma oe. Ia ai sau nei la e whaape atu i ele ali i porta mai office. E mana o mia le pepa whanau. E mana o mia le IT e whaamauni e le pepa whanau. O le alu le sistemi te toe alua i le whali. Ia e toe sa ili mai vaenga na. Ia o na a mise fo i leo lau teimi sa le tau na e resitala i lewa le teimi lea. O e ilu mai o le ali ma le tema itai ofisa o la e toe fo i e toe sa ili mai e pepa i e mana o mia e le ofisa. Ia ona e toe sau fo i lea e toe whaasolo mai le kiu. Whatu a e o mai ai. Ia i luma o le ofisa e whaatino lau resitala. O le pei o le umi le nā. Pe a le atoa i a tātou pepa e mana o mia. Ia ma avea fo i mala e whaatua i ai o na resitala oi. Ia ai oe tūlanga ai o ngaluenga le ofisa. O lea e tapisa i pea. Ina ia atoa le ia pepa e mana o mia. O le mai tau fo i lava ia i ai. E se a ia langona fo i le leo le tangata a atoa le pepa e mana o mia. Saua resitala uma toe sau alu fia pe savali pe o se lanta vale alu au alu fia uma no resitala ai te mai tau fo ese fo ia fo linga o le tangata fo ile e lu atu te fa pe le office e mana o mia le pepano e mai se lava le pepano e toe savali mai le tangata le sura e mana o mia le pepano ia pe ona i tanga ese ma vai ese ia nga luenga e pe ona ai leo lo fa manatu atu ai. E tāua lava ia le tala au mai, ma awina mai ia pepa mana o mia lava. O loo whaapea ona te tala tuai ia le ofisa e tuir mai. O ia pepa umai te tala tuai le ofisa. E le nofo i le ofisa. E uma lava e toi tala au ma oe, ave lau pepe whanau, ave IT se te sama oe whaamauni e le pepe whanau. Ai ua sao, ua ato atoa le lei, i au whaamau maunga. E maua ia i e tātou whaamau maunga i e pei ona iai. Sao ia le aso whanau. Sa o le suafa o lo i pepa whanau. Ia, ma isi suafa i o lo o mai le IT e whaamauni ai, o fōlinga, o ata. Tūlanga uma whaapea. Lea lai ona tā pae ofisa i a vaenga na. O wa o maua fo i le teimire nei. E maalie, le tūlanga fo i le lai sau. Mai o leu te alu ia o lo ingoa le sa o resitala ai o miko. Ai mai le pepa whanau. E se le ingoa lai le ingoa sa o lava le pepa whanau. Ai pe o se ingoa kau wala au fo i le ingoa le miko. La wala to ia le sikala ia isi poani sport kama sa fai. Le lava walu wai. Lona winga tau na fa sa o ina le lo ingoa. I lo ingoa le pepa whanau wa fa mo sa ona e pe ona no to tau tala noa atu le tūlanga lea. I le tāua o lo so mai. Ma ato le ia pepa o mana o mia e whaatino ai. Ia le tātou resitala. E pei ona iai. Ai whawhitei tele whaafonga mana mai mōri tātou atunu. O tofu alo mai mō mai atunu uma mau. O te loa le nao o tau e maua mai lava tātou porokalame nei. Ia, a whaapea e te manatu e te fia resitala. Pe te taro sanga i te resitala. Ora nei awa nore tātou o unanga lea online e te whaonga ina e te resitala mai ai. Ia po le susu mai fo i Samoa nei. E whaatino ai ia unanga na. E pea fo i ona iai. I le whaangasolonga o le tātou ngā luenga. Ia ele tu ua lava le nganga whaafitai le tātou watunu. I lātou uma lava e meise sawa i nei. Leo o maia ona resitala. Aolo whaangasolo pere ngā luenga pe ona utaua. Leo whaasolo tu lava i le tūlea sa lenga ngā ia tuai. Ea i o i le tūlea ngata i vai. I whia fo i le ingo satupaitea.
ia sa paitea ma palauli ia i tū mālo lo toi ona toi fo'i loa lea o le tātou ngā luenga i Apia. E peia ona tā ua e muri lava ia tātou i tū mālo te tele ia ea o vai maunga ma whale ata. A o ngā luenga resitala o lo whaatino i savai, tu sa lea mana ngā luenga resitala o lo whaatino i le tātou ofisa i muri no. O le tātou porokalame lea whaafitai le pūlenga mana whainga luenga le SSAB, mo le langolango ina o le tātou porokalame. Ia me se foi, i o le telenga ia mālolo, kolone vā ai, ma le au whainga luenga le vaisala hotau, mo le langolango ina o le tātou porokalame. Whaafitai le whaafonga, ma le mai mo mai. Kingi? Kingi pālang? O iai, māga iara. Kai se kāora e si. Kai.